Snimam. Kako sam je dresirao? Ne daj mu. Pusti me. To je moj pacijent. Daj, ne vidi. Svi za dresiranje, šta je, gledaj, prati. Ajmo, pravo. Vidiš li? Šta je smiješ? Aj, čuti. Ja sam napredan. Čuti, gledaj mu. Ja sam u stvari 2000. A što mi to nisi rekao? Čekaj, pazi sad ovo, stani. Pazi sad ovo, kako si me dresirao. Aj, gledaj. Pazi sad. Pazi sad. Hajde, pravo. Dobro. Pravo moj. Pazi sad ovo. Ajmo, pravo, stani. Dobro, pazi sad ovo. Nemo smažiti biti. Pazi sad ovo. Kako se penje uz ovo. Pazi sad, ovo, ajde, na prednje noge, na zadnje noge. Evo kako si vidio. Gledaj sad. Aha, vidiš da je dresaž. Ajde, dolazim.